Namhlanje umhla ka-9 November 2024 isikhathi u7 ekseni. Namhlanje sizokhuluma ngabantu abafa ngesihluku esinyantisa igazi endaweni yaseNamibia. Bebulawa izigebengu zenkolo. Izigebengu zenkolo ezabulala Uwaca eNamibia. Isona sihloko sokukhuluma ngaso namhlanje. Sibingelele siphinde samukele wonke umuntu obekanye nathi ngalesi sikhathi. We are House of Radical Intellectuals, njengoba sesichaza ukuthi inhloso yethu ukulekelela umuntu ukuthi kube nezinto azoyi-understanda ngendlela ethe ukuhluka kunale yazi ngayo. Sesichazileke ukuthi lokho sikwenzelani, siyanqena ukugidagida into eyodwa. Lo khulumayo njengamanje imina lo umahamba ehlala. Wengane zakwethu izinto esikhuluma ngazo zibucayi kakhulu. Senza umsebenzi obucayi la. So umsebenzi obucayi kumele uwenze ngokucophelela ukuthi mhlambe ngeke ungene nenkingeni. Kunalaba fowethu laba bafaka le uniform ababizwa ukuthiwa iNIU. Benza umsebenzi obucayi kakhulu ukuqikelela ukuthi into obugebengu obungenangqondo iyaphela emphakathini esiphila kuyona. Yona gengeke le igqoka kanje ibizwa ukuthiwa iNIU noma iNational Intervention Unit. So nathi ke emqondweni womuntu senza umsebenzi owenziwa ilolu phiko ekuthiwa iNational Intervention Unit. Akukho futhi okunye. So ngoba sike sasho ukuthi sizokhuluma ngezigebengu zenkolo ezabulala Uwaca endaweni yaseNamibia. Sikhuluma ngabantu abamnyama bakithi abafa basendaweni yaseNamibia. Nansi into eyenzeka. Lokho sikuthathe encwadini ebizwa ukuthiwa The Scramble for Africa eyabhalwa Thomas Beckenham. La ithi atrocities were commonplace during phase of occupation by Western powers. When German brutality in Southwest Africa and Namibia provoked a revolt by the Hereros, the German General Lothar von Trotha issued an extermination order against the whole tribe, women and children included. About 20,000 of them were driven from the wells to die in the Omaheke Desert in Europe. Okay, Europe had imposed its will on Africa at the point of a gun. Nansi into eyenzeka la, igama lithi atrocities lisho udlame olunyantisa igazi. La asikuchaza kuthiwa udlame olunyantisa igazi into eyayivama ukwenzeka kakhulu ngesikhathi kufika abasentshonalanga. Masikhuluma ngabasentshonalanga engane zakuthi sikhuluma ngabelungu. Umlungu akubo lo bhalela incwadi. Ngoba sake saje ukuthi kunencwadi esiyifundayo. Akumele silodane sithi sifunda incwadi la bese mhlawumbe okunye sikubona kubalekile okungasiza umqondo. Okungasiza umuntu wakithi ukuthi umqondo usebenze ngendlela ecacile. Kumele sikuthathe sibuye sizokudisplaya la sithi ukufundisana ngakho. Njengoba kushiwo ke la ukuthi isihluku esinyantisa igazi into eyayivama ukwenzeka kakhulu ngesikhathi kufika abelungu. Yayenziwa abelungu benza kubantu abamnyama. Kunezwe ke lepheshiya ekuthiwa iGermany. La kunesizwe lapha ya esibizwa ngokuthi amaherero. Yabo njengathi nje la eSouth Africa njengoba ngumZulu nje. Mawufika le eNamibia akekho umuntu owumZulu, mhlawumbe umXhosa, mhlawumbe umNdebele njalo njalo, mhlawumbe umSwati, akekho. Lapha yana isizwe sigqame kakhulu kuthiwa amaherero. So ngesikhathi befika kabelungu njengenjwayelo mawufunda kwihistory, babefike benza isihluku esinyantisa igazi kubantu. Yabo sike sayichaza lezo izihluku lezo mhlambe angithi babeshiya abafazi babo lephesheya. Mabebona okuyijongosi kume kahle bakurape. Just imagine umuntu rape ingane yakho phambi kwakho mawuthi uyalalwe nawe. Iyagcina ibacika le exactly into enziwa amangisi namabhunu la.
eSharpeville lento ekuthiwa iSharpeville massacre omama sebecikekile ilododo owenziwa abelungu namabhunu la amabhunu avela avulela ngenhlamvu izinto ababezenza abelungu lezi zinto lezi yabo so eGermany lezi okay iSouthwest Africa iNamibia yona ke njengoba incwadi ithi the scramble for Africa kwabelwana yabona nje abelungu besuka phesheya eEurope babelana ukuthi amaJalimani maye Africa azofika adle iNamibia amangisi namabhunu maya eAfrica azodla South Africa no Zimbabwe no kwabelana kwalokhunjwa ngoba sithi mhlawumbe ungayithenga lencwadi uyayibona even nangaphandle kwayo uyayifica igayiga ihleli lapha zakhona phesheya ezayixhaphaza abantu abamnyama kwabelwana njengekhekhe iAfrica yasikwa njengekhekhe so abantu bakithi abamnyama baseNamibia bona babegqilazwe kakhulu amaJalimani okusho ukuthi kuningi imsangano eyayenziwa amaJalimani enyantisa igazi ebabayenza kubantu abamnyama bakithi bathe bushethi bacasuka akekho umuntu ongacasuka mangabe umsukele engenze lutho bathe mabecasuka kwase kusuka ugeneral angithi ngesikhathi befika belungu bafika nesonto ukuthi banibambe imqondo ukuthi ningalwi ngoba phela isonto li-trim umuntu umqondo ukuthi limtheme bemfishane bemncane ade yisosha vela phenduka unosidoli uyabo kodwa bona ngapha bebekhona ogeneral angithi yabo lonto le okusho ukuthi ugeneral wakhona wayebizwa ngoLothar van Trotha uthe mangabe bona lesi sizwe kuthiwa amaherero esicasuka noma sesingasahambisani nemiyalelo ababesinika yona ngithi yabona phela amacolonizer isizwe usinika imithetho emisha ukuthi nizophila kanje mabengezwe bese ubanika isijezo ke esakhishwa uGeneral Lothar van Trotha wakhipha i-extermination order i-extermination makuthiwa exterminate kuthiwa bulala mhlawumbe umuntu ovamile ukubuka ama-movie ezimpi kunegama yabona nje once ucommander ophethe leo I would say law enforcement ethi nje extermination yabo usho ukuthi bulalana so wathi uLothar van Trotha ethola ukuthi labantu engathi iyabacika lento abayenza kubo wasiwatshela ibutho lakhe laseJalimani ukuthi ababulale zonke lezo zinto okufaka the whole tribe uma kukhulunywa nge the whole tribe kukhulunywa i-tribe njengoba ngisho ukuthi angithi sihlukene ngokwe tribe yabo ukuthi mhlambe lo umZulu umXhosa umDebele umTswana wini so kushethi iherero isizwe esasinamakhanda aqinile njengathi maZulu angithi abantu mabefika belungu la noma bathi basifaka esontweni bakhona abangena esontweni ngoba besakhona abasontayo namanje kodwa kwaliwa angifuni udlala ngawo le umhlaba yebo bawuthatha kodwa kwaliwe njengoba ninizwe kuthiwa kunezimpi zasesandlana ezasencome yimpi kaBhambathe yasemsinga engome elwa namangisi so sasivelelwe ingane zakwethu so babulawa ke abantu baselokhuzaneni baseNamibia kufaka phakathi ingane namakhosikazi meloba lo Thomas Peckenham uthi about 20,000 shethi inkulungwane ezamashumi amabili zabantu abamnyama bakithi kodwa besizwe samaherero noma betribe amaherero kodwa abantu abamnyama ukuthi sihlukene ke ngokwama tribe ukuthi wena uyini yoba umZulu nje so about 20,000 of them baqhutshwa beqhutshwa ngezibhamu ukuthi bayofela igama lethi desert lisho ogwaduleke ngeke ukuthola ukudla ngeke uwathola amanzi uyabona lonto le shethi bathatha bayovalela ogwa kunendawo nje lapha nawe ungangena mhlambe kwi-internet mhlambe ku-Google ucheck uOmaheke Desert eNamibia bazokuvezela ukuthi indawo kanjani lonto le so babaqhuba ke bababeka lapho babancisha amanzi babancisha ukudla babagada ngezibhamu ukuthi bangaphumi yabona umuntu mezokufaka emgedeni bese ehlala phezulu mawuthi ubulawa indlala noma omela amanzi uzama ukuphuma khala induku mawuthi uyalwa khala inhlamvu bafa bonke labo bantu
abamnyama bakithi eGerman, I mean not eGerman, eNamibia bebulawa amaJalimani. Uzuyaloba lomlungu la uthi Europe had imposed its will on Africa at the point of a gun. Abelungu befika la bafika nezibhamu, okusho ukuthi lelizwe kazi lase-Africa sizoyiyeka iNorth Africa ngoba exactly yonke lento ebhalwe lo mlungu la nama-Arabs afika nenkolo yawo ye-Islam noma yama-Muslim enza exactly the same eNorth Africa. Siyichaze lento ukuthi ingakho ufica amazwe afana no-Libya, afana no-Egypt, afana no-Morocco, afana no-Algeria, afana no-Tunisia, Mauritania njalo njalo. Wonke lawo mazwe kwakuamazwe abantu abamnyama. Nakhona the Arabs had imposed its will on Africa at the point of a gun. Nabo bafika nezibhamu. Yabo le ncwadi siyifundayo nje, the scramble for Africa, avezwa ama-Arabs evulela kubantu abamnyama ngenhlamvu. Ukhumbule njalo ukuthi lo muntu omnyama esikhuluma ngaye wayengenzela ukuthi akawonanga lutho. Kwasuka nje ama-Arabs nama-Muslim, kodwa kwasuka ama-Arabs noma ama-Muslim e-Arabia ezothutha abantu abamnyama eyobenza igxila besuka e-Africa beyoba igxila e-Arabia bethengiswe futhi kwakune slave market, njengoba namhlanje sinalento ekuthiwa i-Black Friday. Kusuke kuyisikhumbuzo lesi ukuthi kwakuthuthwa abantu abamnyama bedayiswa bebazigxila, kodwa umuntu omnyama ngesimo sokuthi akazi lutho ngento ethinta ihistory uyayithokozele kakhulu i-Black Friday, noma zikhona ezinye ingcitha buchopho eziyivezayo lento le, kodwa abantu abanandaba naleyo nto ngoba sichaza ukuthi lapho kusuke kubungazwa izinsuku ezazimnandi kubo ngesikhathi umuntu omnyama enziwa isigxila, uyabo. So nabelungu ke benza okufanayo, nabo bafika nencwadi yeBhayibheli lele kuthiwa lingcwele, bavulela ngenhlamvu kubantu abamnyama, bathatha izinto zabantu abamnyama ngenkani. Yingakho namhlanje uzwa kuthiwa kunento ebizwa kuthiwa expropriation of land without compensation. Sino MK party, ubona amalungu amaningi mhlambe EFF ebaleka kwi-MK party bakhona shame abantu abamnyama umqondo wabo sayikhumbula lento ukuthi noma sithi sikhululekile kodwa lento esikhululekile into engekho. Bazama istrategy, kodwa mangibuka nje istrategy esingathi shu esifana nentuthu ezondiza iphelele emoyeni, ngoba khumbula phela ukuthi umuntu ukuze bene understanding ye move, uyabona nje zonke lezi inhlangano ezikhona zepolitiki esinazo ezinesifiso sokubona umuntu omnyama ekhululekile, usemningi umsebenzi enganza ukuthi ufuna ukwenziwa engqondweni yomuntu. That is why sivulele channel ebizwa kuthiwa House of Radical Intellectuals, and isikhuluma isiZulu ukuze abantu basizwe kahle ukuthi sithini. Usemkhulu kakhulu umsebenzi, njengoba sike sisho ukuthi nanombano izwayo lento mhlawumbe we understand yonke lento enzo MK nani mhlawumbe nike nibatshele nabo ukuthi uyabona mabe nesifiso sokuthi usokubona umuntu omnyama ekhululeka into esile, kunento eyodwa nje wengane zakwethu ekufuna iqikelelwe. Ake kususa umuntu omnyama kulento ekuthiwa utshwala, ayikiqhele kumuntu omnyama, ngoba uyabona nje mawuthi unesifiso sokukhulula umuntu wakithi aphila impilo esile esagxile kulento ekuthiwa utshwala, ayayidlalela nje. Ngisho ningahlangana nithi nivula amaqembini nenzani nedlalela nje, kufana nezingane ezidlala umasigcozi. Tholani istrategy sokususa umuntu omnyama etshwaleni. That's point number 1. Point number 2, ake kubuyekezwe lamalungelo ayinkindlana sefuqwa abantu bakithi. Abantu bakithi bafuqwe ngamalungelo kodwa umqondo wabo ayingeke bafowethu awumile ngendlela ekumele ngabe ume ngayo, uyabo. Lento ekuthiwa idiscipline kumuntu wakithi into eqhelelene kakhulu naye, nalento ekuthiwa ipatriotism, a true sense of patriotism, ukuthi azi ukuthi izwe lakhe leli. Yonke lemfuhlumfuhle abantu bokufika bavele bafuhleleke noma kanjani
bezofaka ama drugs emphakathini yakithi ngoba phela beyingekho yonke lento le kuyiqiniso lokho bezofaka ama drugs emphakathini yakithi kwenziwa nalento human trafficking bese lo nonsense bizokuthiwa inkululeko bese kuba khona umuntu othi yena ufuna ubona umuntu omnyama ekhululekile zonke lezi zinto esikhulunywa ngazo zinga addresswa ngendlela eright hayi lo muntu wengane zakwethu uyayiphuphela nje uyaphupha futhi akahlokile nakulento esike sibone ku TV ekuthu Popeye babe khona Steve Biko phambilini be Black Conscious Movement for Philosophy uthi la kuzokhulunywa ngento ethinta umuntu omnyama wabulawa ke kodwa Steve Biko bonke no Malcolm X babulawa no Khalid Muhammad ababe kwi Nation of Islam bathi mangabe bephuma kule yanto yeIslam bebona umbhedo lento le iyona yasetshenziswa ukubulala umuntu omnyama same thing nalezi zinto zo Christianity bathi ema bephuma bekhuluma izinto ezisile befundisa abantu bavele babulawa ngoba nina abantu abamnyama ngoba sihlezi sisho ukuthi nina kufuna nikhululeke physically kodwa la engqondweni nibe fucked up man noma ngathi anifundile njengoba sihlezi sisho sithi uyazi umuntu wakithi mesekhuluma isingisi ungaze ufunga nomlungu khona kunabelungu abangasalibona odlalayo la kithi ngokukhuluma isingisi kodwa abelungu abanandaba nokukhuluma ilanguage yethu futhi I'm pretty sure ayikho into abanamsebenzi nayo ethinta umuntu omnyama so bezitha siveze la ikakhulu uyabona nje iGermany namabhunu kuthi acishe kufane ngoba bonke bathi Dutch kuthi acishe kufane uyabona nje iGermany othi kutshele kanje kunesonto lapha ingakho sithe igayigayi abantu ababulawa isihloko sethu sikhulumela ngenkolo ukuthi abantu benkolo ababulala Uwaca bebulala abantu bakithi lapha eGermany I'm not a German man eNamibia kwenziwa amaJalimani lamaJalimani athe mefika la kwaZulu noma KwaZulu Natal kunendawo ngapha kamaphumulo ekuthiwa kasiza abantu okuyimission athi ukuthu Stegen umuntu wavula le yanto leya kodwa Stegen isibongo sakhe ngelibala igama lakhe kodwa isibongo sakhe kuthu Stegen kwagcina kuthu Stegen naye wavula isonto kwathi kasiza abantu izwe lakhe avela kulona iGerman kodwa ngiyakutshela nje ngaphandle kokusaba ukuthi bonke abantu abasonta lapha yana abasazi mhlambe I'm sure ngoba mawuthi uyafunda eBhayibhelini bakutshela ngeindaba zakaIsrael namaJuda ukuthi exhashaza uFaro lapha eGibhithe kodwa into ethinta umuntu omnyama akukhulunywa ngomuntu omnyama kukhulunywa ukuthi umuntu omnyama akakhalele amaJuda ayebulawa uFaro eGibhithe bese ukuthi bonke labantu bakithi about 20,000 ababulawa babafa bembomela amanzi belambile kukhona omama nezingane just imagine yabona uma uthi ube nenhlanhla wayilalela lento awukuye uyidwebe emqondweni wakho uhleli nengane yakho oyithandayo mhlawumbe uhleli nengane yakini nosisi wakho noma wakho nomkhulu wakho nogogo wakho nikadiwe nize nife ngoba akuyona ingane kwanele iqiniso lento ezisho ingakho sinikhombisa nencwadi bafa abantu bakithi kodwa ayikhulunywa leyo nto leyo kuthi umuntu omnyama akakhalela uJuda owabulawa uFaro eGibhithe lo Juda okuyimanje ubhizi ubulala amaPalestina kuyaliwa lapha kodwa sithina still kuthiwa sikhala namhlanje bakhona abantu abasahambayo bokhala kodwa ayikhulunywa indaba yabantu bakithi abafa angazi noma izinja inlesi so ingakho sithe sizoyivula le channel noma ngathiwa simesodwa entabeni mhlambe kuthola into ezikhulumayo umbhedo siyazi kodwa ukuthi ukhona yogcina imsizile lento mhlambe naye ethi mekhula ayibona izinto ngalendlela esiyibona ngayo so leli isonto nje lapha kasiza abantu la khando Stegen uRich naye ngeke ngibone mangihamba nginqamula ngiyangapha eStenga uRich ngisho ibheke uyabona nje ukuthi ibusiness kodwa abantu bakithi abasonta lapha banalutho and abakhuthaza ukuthi nani ukuze nibe nemali ake niqala wena amabhizinisi ngoba nibona nje la mhlambe kugaywa ama-akhwili ibhizinisi leli serious abantu bakithi kodwa bayasonta kuphela and abanalutho
batshela ukuthi ingcobe yabo ikuphi isezulwini. But by the way wonke amasonto esho njalo, kodwa besithi asikuveze nje lokho engane zakwethu ukuthi abantu baseGermany laba bathe mabefika la kamaphumulo kasiza abantu bakhanda isonto babenzani kubantu bakithi. Senza ukuthi noma nihlewula ke emasontweni nekhalela amaJuda abulawa uFaro eEgypt, nibe nazi nani ukuthi kubantu bakini kwenzakalani. Mhlawumbe umqondo ngelinye ilanga mzukwana wanibuyela niyoye kuhambe nikhalela amaJuda eningawazi, ninake izinto zenu, mhlawumbe namadlo zenu ayonikhumbula niye ukuba yidwedwe nezigxila zabezizwe ezweni lenu. Extermination order bafaka abantu bakithi bebulawa amaJalimane, nawo afika nenkolo kaKristu ezweni laseNamibia futhi the whole Africa as a whole is either uba iSulumane noma uba umKristu. Okwenu abanifica ninakho abelungu namaSulumane aqeda ngenhlamvu. Senzela lezi ingane ezincane ezikhulayo ukuthi nibe nalo ulwazi, ngoba phela nina nilandela abantu abadala bese nichoma ngezinto zezitha zenu nithi kungezenu. Thina sinika umlando ukuthi yazi into yakho bese uqhele into engeyona yakho. Mhlawumbe uNkulunkulu uyokukhumbula ngelinye ilanga uyeke ukusangana uthi uyahlupheka ezweni lakho, kodwa abezizwe bekubusa. Bona benza ngani ukuthi bengahlupheki? Mawuthina abantu abamnyama siyahlupheka, zonke lezi zizwe siphila nazo zona zenza ngani ukuthi ingahlupheki? Ngoba sisho ukuthi mhlawumbe mzukwane naqhela futhi uyabona nje amadlo zenu bonke labantu abafa mhlawumbe ngaba iko Sharpeville massacre, bafa koSandlwana ezimpini kaBhambatha. Mabe sibuka sisangana kanje sithanda izinto ezafika nezitha zethu, sikhonza sidumisa, silahlo kwethu sikuthuke sikubize ngamadimoni. Uyabona mawukuthi badedela isiqalekiso phekwethu ukuthi sibusa abezizwe engathi bengasidedela uNosiphela makuukuthi asiqhele intweni zabezizwe ezabulala obabamkhulu. Yabo ngoba sithi siyahlupheka nje mawukuthi asiqhele intweni ezimbangela zokuthi kufa obabamkhulu bengenze lutho, thina sihambe endleleni zabezizwe engathi leso siqalekiso singehlela phekwethu isikhathi sonke. Nami nje ngoba ngiphila mangafa bese ingane yami izwane nezitha zami ingithuke ingibize ngedimoni, ilahla usiko impilo lwayo, ikhonzo lezitha zami, leyo ngane akho sibusi sengayinika sona kungayisiqalekiso esinamandla engosidedela ingunaphakade until zize ziyeke indlela abezizwe ibuyele endleleni yabo. Ilokho nje ngisikushoyo la kunalomlungu lo sithatha simbuyise lo beku Dr. Hendrik Verwoerd. Kunendawo la ekhandwa amabhunu ebizwa ngokuthiwa ise-Orania. Mawungena bafaka isithombe saleli ibhunu ekuthiwa uHendrik Verwoerd. Uyabona into yenza ukuthi lamabhuna lapha eOrania amthanda uHendrik Verwoerd we-radical. Uyabona kumuntu radical umuntu okutshela iqiniso ngoba linjalo. That's why we call ourselves House of Radical Intellectuals. Sincitha buchopho kodwa ifuna zikutshela into ngoba injalo ukuze ungalokhamisa la uthi uyahlupheka isidingo singekho. Kumnandi ngoba siyanitshela ukuthi yini le kufuna niyenze ukuze ningahlupheki. Nilo nikhamisa la nithi niyahlupheka, amaSulumane abusa phekwenu, abelungu babusa phekwenu, amabhuna abusa phekwenu, amandiya abusa phekwenu. Sekufike nama foreign ade ehluphekela le asuka khona koPakistan, koSomalia, koEthiopia, nawo azobusa phekwenu nalo nikhamisele nithi niyahlupheka. Yona into esicikileke leyo sase sivula lendlu le. Sathi House of Radical Intellectuals, sihlakaniphile ngendlela esihlakaniphe ngayo, kodwa sizonitshela izinto ngoba zinjalo ukuze noma uthi uyahlupheka singabi nandaba nawe. Umuntu ufuna umtshela iqiniso. Yabona ke nalo Verwoerd wayesitha kubantu abamnyama kodwa udarling kumabhuna kubo ngoba wayewatshela into ungqo ukuthi manifuna ungahlupheka emhlabeni njengalezi inkawu noma njengalezi
njengalezi zinja zabantu abamnyama nansi into ekufuna niyenze. So nathi siyambuyisa, yabona, sisebenzisa isitshobho esifanayo kodwa ngendlela ethize ukuze umuntu omnyama wakithi angaphili impilo engenangqondo, angabuswa abezizwe njengoba kwenzeka namhlanje. Kufika oma-Somalia, o-Ethiopia, o-Pakistan bekhanda ukudla kwabo bezokufuqa lakithi zife ingane zethu, kodwa thina sisuke la siye emazweni abo siyokhanda ukudla kwethu okungasile siyobulala izingane zabo. Ezinye izinto esizibukayo lezi bese sithi ukulwa physically kuyingozi ngoba kukufaka ejele. Nathi ake silwe systematic, silwe strategic. Angithi yabo lonto leyo ukuze ngempela ngoba iyihlazo lento ukuthi thina njalo solo sakhamisa ezifa sinangqondo. So lo mlungu lo wathi you can beat a bantu today and he will smile at you tomorrow. Bantu are like monkeys. No matter how you mistreat them, they will always beg to serve you. We must not be afraid of giving Bantu the right to vote. They will use that vote for the white man because Bantu, much like a dog, cannot exist without a master. They need the white man. So washo kanje, not ukuthi thina bafethu ngoba sizinkawu noma ngoba sizinja, awekho ama-intellectuals esithema sithole freedom asilekelele engqondweni ngoba phela isikole njengoba sihlezi sisho a public school system, in most of the time that thing can be very useless, yabo. Futhi not in all the times that the public school system can be very useless ngoba ngisho ngathi uyayibheka le nto, kuthatha izingane zethu zifundiswe ngesabatha, ifundwe nangesonto, kuphusha ukuthi bafuna ukuthola iphesenti. Kodwa mawuthi uyabheka kwezofervuti kunama-ground o-rugby, o-hockey, o-cricket, ama-swimming. Iy'ngane zabelungu ziyahamba ziya kuma-Olympic Games, ziya kuma-Commonwealth Games, ziya kuma-World Championships, zibuye namagolide, zibhukuda, zidlala o-hockey, zidlala o-rugby. Njengoba babona amabhunu nje yenza kahle kanje kwi-rugby. Yonke le nto bayifunda esikoleni, yabona. Kodwa mangabe uthi uye esikoleni lesi ekuthiwa i-public school, ayikho yonke lonto, ingane ifuqwa ngenoti. Kodwa labantu okuyibona abaphethe njengominister no-premier nazo zonke izikhulu lezi zepolitiki, iy'ngane zabo ayifundi kwi-public school because bayazi ukuthi le nto i-useless. Bayithatha iy'ngane zabo bayise private school, bokhokha iy'mali ey'ningi kodwa bona ba-in charge for basic education. Uma ungababuza bonke, ayikho ingane yabo efunda kwi-public school because bayazi ukuthi vele le nto i-useless, awukho umsebenzi wayo. So that is why sithi ngesikhathi thina sithola i-freedom kwakumele kube khona abantu abama-intellectuals like oSteve babulawa bafake. That is why nathi singayivezi ngoba uma singayiveza singabulawa. Buka nje uNhlanhla Lux. UNhlanhla Lux is one of the great intellectuals esinayo. He's a small boy compared to me. Mncane kakhulu uNhlanhla Lux kunami. But indlela ahlakaniphe ngayo mayekhuluma kuyakuphoqa ukuthi ukulalele. Uthi akafane nalomfo okuthiwa uNdlozi. Na uNdlozi uyingane naye noma sekhulile ngendlela akhule ngayo. Kodwa akangilami ngisho ungilami eduze. Kodwa indlela labafana abahlakaniphe ngayo noma ngeke ngithi lezi insizwa. Ngoba la sebezinsizwa manje siyaxola usebenzisa igama lethu umfana nisixolele madoda. Bahlakaniphile kodwa take it or leave it. Yabo. Kodwa ke kulula ukuthi ba shut it down because bayaziyo ilonto ingcono khona ukuthi ukhulume nabantu eqiniso bengakuboni. Ni subscribe kwengane zakwethu ningabe nayo inkinga ukuthi anisiboni. Into ebalekile ilento esikhuluma nani, hayi ukuthi nisibone. It's pointless ukuthi nisibone. So lo mlungu njengoba esho uthi thina abantu abamnyama ngisho ungasifaka induku namhlanje. Uyabona? Kodwa kusasa sizobe sesihleka sesibuya siza kuwena. Uthi lo muntu siyafana nenkawu. Noma ungasiphatha kanjani asinankinga. And mawuthi uyabheka ngempela uqinisile. Uyabona nje inaledi kusanda kufa izingane lapha eSoweto zibulawa ama-foreigner athengisa ukudla okungasile. Kodwa buka lezi duphunga zakithi. Ngisho ngayaphi bafica besangena ezitolo zama-foreign. Ngisho ngayaphi, ngisho ngaye eMaritzburg, uye eMpendle, uye eBhulwa ngoba vele sesadominatwa ama-foreign. Ngithi na vele izinto zokudominatwa, uyabo. Ubafica bethenga. Kodwa the day kwathiwa sekufa abantu eBhulwa, bazolwa baseBhulwa bethi ama-foreign awahambe. Kodwa babonile kuyafika kwenye indawo. Bafuna nabo ukuthi baze bafe kuqala. Uthi uyakonongoma khona nakhona futhi ama-foreign.
babhizi bayathenga sebezwile ukuthi akuyafiwa eBhulu kodwa lezi duphunga zakithi ezileka Nongoma iqhubeke ithenge nekuphi mzokwane zafa futhi nalezi eka Nongoma kuyima isukuma yini into uma usayiboni ukuthi ungayisukumeli uthi angifuni izizifike la ke siyifixe nje lento ingakafiki la so kokunye uFervuti mesibiza ngokuthi sifana nezinkawu cha bafowethu noma kuzwakala kukubi kodwa kuliqiniso uyabo ngoba phela umuntu onengqondo ingozi ufuna ipopole kusekude nesizulu siyasho sithi kulele kunye ube kubili ngabe kuyavusana iyona into esiyenzayo ke lekuzama ukuvusa abantu ngoba phela makulele kokubili kudunyelwa kufuna okunye kufike ulekele lokunye kunalomlungu lo ekuthiwa uThomas Paine wazalwa ngo9 February 1737 wadlula emhlabeni ngo8 June 1809 wadlula neminyaka u72 ngo1809 kwakusele iminyaka u185 years ukuthi ufike ku1994 u1994 unyaka okwakhululeka ngawo umuntu omnyama ebugqilini obafika nabelungu bevele eEurope nabafika nenkolo yeChristianity eSouth Africa so kwakusele iminyaka u185 years ukuthi sitholele into ekuthiwa inkululeko wake wakhuluma kanjena ke lo mlungu lo Thomas Paine wathi whenever we read the obscene stories, the voluptuous debaucheries, the cruel and torturous executions, the unrelenting vindictiveness which more than half the Bible is filled, it will be more consistent that we called it the word of demon than the word of God. It has served to corrupt and brutalize mankind. Ake siyichaze lento uyabona sithi asitike deep kanje siye kubantu abaphila long years ago uyabona nje mawubheka u1700 yakuma 1800 thina most yethu sizalwe ngama 1900 abanye sebeyafa futhi abazalwe ngama early 1900s kwakusele iminyaka u185 years ukuthi sifike lento ekuthiwa inkululeko lo mlungu waseAmerica naye futhi way-intellectual. This is another radical intellectual. So that's why not city we are a house of radical intellectuals within the Zulu native group because zonke izizwe ibone zipowerful kanje baba nale into ekuthiwa ama-radical intellectuals ingakho bona belungu ngathi basibalekela bafuna ukuhlala nathi noma ukufunda nathi ngoba kunezinto ezithize ekufuna bayifundise izingane zabo ekungamele thina sizazi khona bezohlezi besidominateile uyabo that is why bona ngathi basibalekela hayi ngoba kwesinye isikhathi be-racist kunama-secret athize kufuna batshele izingane zabo exactly lento esinitshela yona la ukuthi manje thina asiyishole ekhoneni manizwa nina lento nizoyizwa isakucwasa mhlawumbe isakudelela nize ningasubscribe ngoba phela nina no doli aba-enjoy freedom ni-enjoy freedom kodwa nazi lutho ngama-atrocities noma ngey'hluku ezenziwa kini niya-enjoya uyabo kodwa ukuthi nje uma ungabuza ukuthi ngoba niyibhizinisi ni-enjoy freedom nazini ngehistory yenu ethinta islavery anazi fakho so abantu abanjalo-ke babadinga abantu abafana nathi ngoba nabelungu i-America ngoba ibona iphafuli njena nje nanka ama-intellectuals ababenawo oThomas Paine nabanye sisazonivezela bona uthi lo mlungu nanoma ngathi uyinini mawuthi uyafunda kunezinto ozoyithola eyicasulayo nezihlanzisayo maweyibuka ngokomqondo wobuntu ohlelekile uyabona igama lithi obscene lisho lichaza ukuthi offensive and disgusting by accepted standard of morality and decency whenever uthi uyafunda njengoba sithi thina we are house of radical intellectuals we read that's what we do it's our job to read and to come back and teach our own kind ukuthi bafowethu ukuze siphume kulezi inkinga esinazo this is what we need to do ukuthi we are very radical unfortunately that is why nama subscribers ayihambela ukuthanda kwawo but we are not going to change ngoba inhloso is not to make money inhloso ukukhulula umqondo umuntu omnyama so lo mlungu nayo yasho ukuthi nanoma inini masithi siyafunda sihlangana nezinto ezicasulayo nezihlanzisayo uma umuntu onomqondo osebenza kahle no understandayo ukuthi izinto eziright ekumele zenziwe nazi kodwa ke whenever mawuthi ufunda incwadi uthola izinto ezokucasula nezokuhlanzisa yabo uthola ama stories nje azokuhlanzisa kune lokhu
mawuthi yakusesha leli gama voluptuous debaucheries likhuluma ngesex kahle kahle igama nje elihloniphekile elikhuluma ngesex kodwa le sex engahlambulukile phela kunocansi wengane zakho uthola engahlambulukile yabona lento ukuthi indoda ilale nenye indoda ehlambulukile lonto le nomfazi akhwelana nomunye umfazi ayihlambulukile lonto isatanism nalento le yalamadoda lawa ngoba kuthiwa thathani lento ayinamngozi angini mase niyithathile ufuna nilale nezingane zabafana ezincane angithi yabo so mawuthi uyafunda even nasemabhayibhelini ikhona lezi zinto zobungqingili amadoda elalana odwa abafazi belalana bodwa ama group sex so lento ikhuluma ngale nto uthola izinto ezokucala and iyahlanzisa le nto le yabo usho yena ke lento lombhemu uthi mawuthi uyafunda uthola into ezokucasula ezokuhlanzisa ezifana nocansi olungahlambulukile ukuthi kukhwelwe izingane ezincane udlwengulwe angithi thina ngesikhathi isithuthwa vele mayisigxila makuthiwa njengo Sarah Baartman kuno ngapha nje ama Eastern Cape ikhona indawo ekuthiwa yebizwa ngeSarah Baartman wareshwa kakhulu Sarah Baartman esemkhumbini weFrance vele izona izinto ke lombhemu akhuluma ngazo uthi mawuthi uyafica ukuthi kwakwenziwa abantu igxila bereshwa bebulawa bengenzela lutho njengalento eyenzeka la eAfrica ishiwo yilo Thomas Paine one of the radical intellectuals kubelungu akhuluma ngesihluku yabona igama lethi cruel isihluku esinyantisa igazi and tortures execution igama lethi execute lisho ukubulala yabona abantu bebulawa ngesihluku betorturisha ukutorturisha umuntu into kanje wengane zakwethu umbhunyele ngamanzi umshokhe ngogesi mhlawumbe umfake efrijini mhlawumbe umfake entweni efana nokubhaka yabo njengomshini okubhaka izinkwa abantu babefaka emshini okubhaka izinkwa beze befe uyabona nje iKu Klux Klan lomlungu yakwazi lokho kunento obizwa kuthiwa iKu Klux Klan lapha eAmerica abantu abamnyama babeshiswa uyabona kubasa umlilo ngengode ezogumtree nowatela uthi mawusuvutha umkhulu umlilo bekuthatha belungu bekuphose phakathi uvutha ushe mhlambe bakuhenge esihlahleni babasa umlilo ngaphansi lezi zinto ziyavela ikhona nje imovie kaDenzel Washington ethi The Great Debaters iyaduma kakhulu nawe ungayithanda futhi uyavula umqondo umuntu omnyama ziyavela zonke lezi zinto lo mlungu ukhuluma ngazo lezi zinto ngoba ngisho ukuthi mawufunda incwadi ezithizo engane zakwethu umqondo ugcina uma ngenye indlela ethi ayingafani nabanye abantu so ukhuluma ngayo ke lento uthi kunabantu abebulawa la ngehluku ezinyantisa igazi kusho kanje lo mlungu besethi the unrelenting vindictiveness okusho ukuthi mawuthi uyafunda futhi la ukuhlangana nokuthi kunabantu abebefisa ukuyiphindiselela kanzima yabo njengalento eyenzeka lapha eIsrael amaJuda elwa namaPalestina angithi yabona amaJuda alibulala kanjani idolobha lamaPalestina ingakho ubona nabase-Iran bendisa izinto ezidilike emoyeni engathi izinkanyezi ifike ezophihleka kaIsrael kufa abantu angithi kodwa bakholiwe yabo nje mangayi-Iran basonta kakhulu kulento yamaSulumane bamaMuslim ngapha amaJuda akholelwa kule nkolo yayo yeJudaism ama-Western abelungu laba basigqilaza bamaKristu uyabo kodwa ibona that's a Western war lento eyenzeka lapha ePalestine nakwa-Israel yabona but bathi bakholiwe kuJesu babhizi nabo bafanda the Rothschild Zionist babhizi bafanda amaJuda ukuthi abulala amaPalestine nangapha Iran ama-Muslim alwela ama-Palestine kuyaliwa mawuthi uyabheka ama-Palestine ama-Muslim ama-Iran ama-Muslim bese ukuthi amaJuda akholelwa kwenkolo yeJudaism bese ukuthi iAmerica ngoba iAmerica ayifihli ukuthi menelokhunya nawo wonke lamazwe ase-Europe the whole of European Union ame no-Israel bona bamaKristu angithi yabo so ezinye ke lezi zinto lo uThomas Paine akhuluma ngazo ukuthi ufica bonke labantu beneyinhlelo zokuyibuyiselela kanzima kulabantu laba ababahlaselayo
bese thi yonke lento le othi uyayifunda cishe uhalf weBhayibheli ukhuluma ngayo. So bonke labantu abalapha eMabhayibhelini babebulala kakhulu mawuthi uyathola inqwaba abantu abafa. Mhlawumbe sisazonivezela, uyabona thina iBhayibheli sesalifunda lonke. Lo mfolo ezefika kulesi speech lesi naye cishe iBhayibheli walifunda lonke, wathola ukuthi akuyona incwadi engcwele leya, incwadi nje yezigebengu. Ngoba uyabona mawuthi uyaqhubeka nayo la uzethi yazi bengangcono ukube thina sithi leli izwi elibhale lapha izwi lamadimoni, akulona izwi likaNkuluNkulu leli elibhalwe eBhayibhelini. Kusho lo mlungu lo esithi washona 185 years to 1994, wathi nje leli izwi elibhale lapha izwi lani lamadimoni, akulona izwi likaNkuluNkulu. Wazi wathi lento le yenzelwa ukuxova umuntu umqondo. It was made to it has served to corrupt and brutalize mankind. What lento le yenza ukuxova umuntu umqondo nokuthi ehlezi ehlukumezekile kodwa engaboni. Usho njalo lo mlungu lo. Kodwa uyabona umuntu ongafundi, ongawuxukuzisa umqondo, ongeyona intellectual, methola umuntu okhuluma kanje njengathi nje thina, I'm pretty sure abantu abaningi bathina singenwe umoya wesatanism. Uyabo, ingakho ekugcineni siye sithi uNkulunkulu yabathanda abagcina isabatha uzoligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Usathana akaligcini isabatha. Usathana udla inyama yomuntu, aphuza igazi. Asiwona ama-satanist. Nathi njengoba sisho ukuthi size sathi we are a house of radical intellectuals because zonke lezi zizwe ezisidominateile kuba khona ingcitha buchophe ezikhona ezibatshelayo ukuthi ukuze niphile impilo esile ningabi idwedwe njengabantu abamnyama, this is what you must do. So nathi asikwazi ukuthi sizothi sibone ukuthi okay, ukuze labantu baphile impilo engcono, this is what they do. Why thina singanitshela ukuthi yini lento ekufuneka niyenze? Ingakho nathi siye sithi uyabona mangabe nifuna ukuphila impilo esile, hlukanani notshwala, hlukanani nezinkolo ezafika nabantu abafika babulala oyihlomkhulu beni ezweni lenu, amadlozi enu onifulathele ngunaphakade. Ngeke ukuthi ngoba ngiphila kanje kungafika abantu bezongibulala. Mase ngifile izingane ezalwa yimi zingithuke zingibize ngedimoni bese zikhonza izinkolo namasiko ezitha zami ezangibulala, ngeke ngibe idlozi elihle kulabo bantu. Ingakho nani bantu abamnyama nihambe nidominatewa izo zonke izizwe ezikhona, ngoba anifuni ukulahlwa kwabezizwe nibuyele kokwenu. Ilokho nje ngani zakwethu, akukho futhi okunye. Nimcheckeke lo mlungu lo. Ingakho sinivezelile ukuthi wazalwa nini, washona nini, waphila isikhathi esingakanani. Nina before nithola inkululeko lo muntu washona kusele 185 years, but nansi into ayisho. Nina niyazi kodwa lento. Lo muntu nizothi uyidemoni. Uyazi why nizothi uyidemoni? Ngoba niyakunqena ukufunda nokulalela nje. Baningi abantu abacomplainayo bathi sikhuluma isikhathi eside bayabhoreka. Uyabo, mawe intellectual thina we spend hours and hours reading, hours and hours analyzing. Angithi mas analyze kufuna sibheke ukuthi lento mangabe siyisa kumuntu wakithi kufuna ifike yenzeni engqondweni yakhe, ngoba inhloso number 1 sifuna nicasuke. Mase nicasuke umqondo uzosebenza. Yabo ngoba nihlezi nisuthi nje nidansa nidakiwe, ngeke usebenze umqondo wenu. Ingakho nathi masikhuluma nani sithola indlela ukuthi singanicasula kanjani khona imqondo izosebenza, ngoba manje inkinga nihlezi nisuthi. Nomuntu osuthi kuyi process ka ukuthi umqondo wakho ungasebenza desile. uNapoleon Bonaparte mhlawumbe nake nezwa ngaye, sake safunda ngaye esikoleni. Ngina incwadi engayithenga ekhuluma ngayo, chitheke kakhulu engqondweni. uBonaparte wathi religion is what keeps the poor from murdering the rich. Uyabo uFervoet ngoba esibiza ngeenkawu ethi ngisho ngasibhonya ngakusasa siyabuya sihleka, hayi ngoba siyinkawu engane zakuthi ukuthi basifaka ireligion ithi ungabuyiseli okubi ngokubi, othanda isitha sakho, konke lonto le. So basibulala umqondo ngale nto le. Umqondo ngoba sihlezi sithi le nkolo yafika nabelungu le ye the Holy Bible. Umlungu lo umlungu wazi kahle ukuthi
babezokwenzani kubantu abamnyama ngoba babesibulala nje besiphuca into zethu besenza neqila ukuthi singalwi nansi into yamsiza njengoba esho uNapoleon Bonaparte la ukuthi religion is what keeps the poor from murdering the rich. Makhulunywa ngereligion kubona is a religion of Christianity njengoba namhlanje nje samaKristu ibona basifikela nalento ukuthi singalwi whatever bayenzayo kithi singayiphindiseleli kuthiwa ungayiphindiseleli khona uNkulunkulu uzokuphindiselela bebesibulala bona ngala. So uFervuti umethi sifana nezinja noma nezinkawu into eyasenza ukuthi sifane nezinja nezinkawu nanso engane zakwethu le ncwadi lekuthiwa eBhayibheli nale ncwadi ekuthiwa yeQuran ngoba ngesikhathi bekubulala bona ngapha wena bekuthiwa guqa uthanda waze washo njalo uSir William Wallace useScotland ngoba phela amangisi before ezoxhaphaza thina la aqala bulala ama-Scottish le northern England nama Wales Northern Ireland but uSir William Wallace wathi yena it is better to die on your feet than on your knees because amangisi afika athi yana phansi ngedolo ngesikhathi uthandaza bekushanga enkembe ekususa ekhanda. So what William Wallace, I'd rather die on my feet than on my knees. So la George Washington kwakuJuly 1795 now uzoyibalela ukuthi moso 1795 uza ku1994 iminyaka emingaki le wathi constitution is the guide which I'll never abandon. Uyabona mawufunda iconstitution yala eSouth Africa uye ku chapter 13 uchapter 13 uthi akekho umuntu okufuna enziwe isigqila. Uyabona abelungu befika la ngo1688 uBartolomeo Dias befika la ngo1688 not ngo1652 bafika belungu ngo1688 and umlungu oqala wafika la kwakuBartolomeo Dias lokho yakuthola encwadini kaThomas Pakenham lo khuluma ukuthi labantu abafika nenkolo yakasiza abantu babenzani kubantu bakithi le Namibia uyakuvezela lakho umlungu wafika ngo1652 labafika ngo1688 benza abantu abamnyama igqila bababulala njengoba sinivezelele kulama slide asho ukuthi they imposed their will at the point of a gun basibulala basenza igqila kodwa sithe mangabe sesithola freedom base babhala iconstitution sane constitutional court konke kanjalo yabo but is the supreme court in the land basenza igqila kodwa mawuthi ya section 13 we-constitution uthi akekho umuntu okumele aphinde enziwe isigqila. So ingakho nathi saba ne-constitution uthi fika uxhaphaza abantu kakhulu baxhaphaza babulala barape benze yonke into oyithandayo but mangasubanike freedom bana ne-constitution ezovimba ukuthi wonke lo duda awenza kubantu bengawenzi kubo. Angithi bathatha umhlaba kithi ngenkani abasincenganga phela kwaqhuma induku bathi nina manje noJesu niphelele ingcebo yenu inkulu ezulwini hayi la emhlabeni thina sibusa la emhlabeni ingakho abelungu baqhamuka legama lethi landlord bona bawonkulunkulu bala emhlabeni landlord bawonkulunkulu igama lethi land lisho umhlaba ulord lisho unkulunkulu landlord bona babusa la emhlabeni nina bathi ingcebo yenu le ezulwini yamukela noJesu la emhlabeni nohlakana noJesu ezulwini hayi la kukhala isicathulo sabo yabo. So i-constitution kahle yayivikela bona belungu njengoba namhlanje iyasho yabona uma ngafunda section 25 e-constitution uthi akekho umuntu okumele athathe impahla yomunye umuntu ngaphandle ukuthi amnxephezele yabo njengomhlaba ngeke unuke umhlaba nina banifaka induku bawuthatha kini kodwa bathe basebenika i-constitution le nithanda kakhulu base bathi ngeke kodwa nithathe lutho ngaphandle kwenkokhelo angitshela uzothatha imali ukuthenga umhlaba engane zakwethu ngoba ifa leli salinika uNkulunkulu bafika bona basinika nanti ifa leBhayibheli kwathiwa kunendoda kunensizwa thizeni yomJuda la yasifela esiphambanweni asithande ngoba siyithanda namhlanje nje kodwa balima ngaphi bona abasondlayo mangase beyeke nje ukufaka ukudla koShoprite singafa yabo kulungile ke kodwa esikushowe engane zakwethu ukuthi thina nansi into esilwa nayo ngoba sidelela abantu yabo ingakho nje sisho ukuthi siyacela abantu basubscribe kodwa futhi mawuze uthi awuthandi ayingana kwethu yeka ayikabi ungayeka nje mawuze ngapha uthi awuthandi singancama simpela nje singamove la siya khona ngoba asikwazi phela ukuncengana wengane zakwethu usizi
nokuba isigqila sabezizwe ezeni iyangicika mina lo nto ngifuna uqamba manga. Mina nje kungangithokozisa ngelinye ilanga mangingabona oFatima bamaSulumane nezingane zabelungu nezamandiya sizoba ama domestic worker ethu ngelinye ilanga befike nje nami begeza ingane yami bayiphiputhuvu bayifunze bayibele ingangijabulisa lento ukuyibona ngelinye ilanga. Bonke namaPakistan lawa sebhuza lana namaSomali nayo yonke lento le isicentele emagcekeni ethu belusa inkomo bekhipha amakhizana mhlambe emanseleni ezimbuzi into enhle le engayithanda mina ngoba nathi senze umsebenzi sihamba semzini yabo siyogunda utshani siphipha amasimba siqhuba umgqomo yabo siyoyichitha sigeza izindlu zabo senze yonke sikorobhe sibagezela izitsha uyabo and kubukeke nje kube ngazuthi into engathi ishu mina iyangicasula lo nto engakho nathi sithi asisukume nezinhloko ezitha zibe kanye asiphuma kulomqondo obhedayo wokuthi ingcebo yethu inkulu ezulwini sebesiyigxila zezinye izizwe la iyacasula lo nto and lento ngabe mhlambe namakhosi ayikhuluma ziningi izinto ezonakalayo ngiyajabula nje ngoba ngiyona inkosi mina ziningi izinto ezonakalayo njengayo nje lento la kwaZulu uthi kwaZulu sinensizwa ekwazi ukuphuma manje yogana enye insizwa sinentombi ephuma yogana enye intombi izitsho lento kushaya ngathi i-right yonke lonto le ziningi izinto nayo nje lento ukuthi sithuko babamkhulu sibabiza ngamadimoni sikhonza amaJuda esingawazi afika nalezi izigebengu i-wrong nalonto le akumelanga ngabe thina sodwa sikhuluma kanje inqwaba abantu manje abanye basuke bekhuluma ngesingisi manje abantu bakithi isingisi abasazi kahle asikho isidingo zawona nikhulume nani ngesiZulu nivusa abantu bakithi umqondo bafethu ake nihlukane notshwala bafowethu nisekude ukuba rich emhlabeni manisathanda utshwala kanje hlukanani nalonto leyo izofaka ingane zene enkingeni fana nezikweletu futhi niyeke ikwenetu ungakujwayela ukuthi uma umuntu uphila ube nesikweletu ayikho right lonto leyo sizele bafethu sinezingane sikhathele ukubona izingane zethu zibulawa idakamizwa ziba omahosha yazi nezingane ezinhle manje khona ingane ukuyibona iyayinhle ingane yomfazi manje ishaye ngehips shaye ngethanga igcwale manje ibe right ibe yinhle shaye ngesmile kodwa uthothi kubo kuyahlusheka igcina ihamba idliwa ama Pakistan yonke lento ayikho right lonto le akekho nje la kithi odla ongakutshela ukuthi kwahlaba iPakistan noma kwahlaba iSomalia noma mhlamba akwadunisisa iEthiopia ngeke kodwa bona bayihlikizela ngapha ngakithi uyabona and lonto ufuna sishaye ngathi asiboni hayi ngeke bafutha asidakiwe sonke asidakiwe nje sonke sokhuzana nje kunezinto ezombhede ufuna sikhuzane ngazo yabona ke lawe engane zakwethu sibalekela lento okuthiwa singabizwa ngamadimoni uyabona lo uJohn Adams right what this would be the best of all possible worlds if there were no religion in it shethi wathi mangabe dadisha kahle wabona lento le kuthiwa inkolo yakhandela ukuxhashaza abantu phela buka la I'm sure nje wabuka abantu abamnyama baseAmerica angithi thina abantu abamnyama besingavunyelwe ukufunda ingakho nizoba nenkinga ukunderstand abantu abafana nathi ngoba nina anivunyelwe ukufunda noma nifunda esikoleni nina nisuke niyoprogrenywa angithi yabona ukuthi they teach you what to think khona uzokwazi ukukhumbula ukuthi okay kwi-exam ngiyakhumbula uthisha engifundisa lokho angithi yabo lonto le upass ube nequalification bathothe engqondweni zamporong buka nje umuntu omnyama ethuthwe eAfrica kunomkhulu ngoba sike satsho sathi Jesus of Lubeck abelungu uJesu bamthanda kangaka nje ngoba iyona into abakwazi ukuyipresenta kumuntu omnyama ukuthi uze umuntu omnyama engalwi nathi masiganga ngaya simxoxelele nganekwane kaJesu senze sure ukuthi uyakholelwa kuyo once wakholelwa kuyo lo muntu ngeke beyingozi ngisho ungamphuca into zakhe umshaya umenza isigqila yena ngeke anako kwala emhlabeni obheke ezulwini nalanga zikhona ngoba akekho phela umuntu waze ezulwini kahle kahle uyabo ngisho umfundisi ngakhuluma azajuluke akhuluma izilimi aqhatha imthambo entanyeni akhomba agxuma ashaye ngonyawo phansi baphakamise izandla abazalwane esontweni kodwa nje iqiniso aniyazi indlela ezulwini niyakumagina yonke into you based it on imagination aniyazi indlela ezulwini uyabo kodwa babethuthwa abantu abamnyama befakwa induku bereshwa
abanenkani njengoba lisinivezela labantu bakasiza abantu le Namibia ukuthi babe khohlakele kanjani. Kwakuthatha abantu abamnyama abajukuje lo lwandle bedlo ofish. Thina nje sinenkani. Mina ngabe ngadlo mhlawumbe ngabe ngispoke sasolwandle nje. Ngapha lo fish bayakudla lapha yana bakubhosha olwandle. Mhlawumbe ngabe sengabe ngipoko olwandle, ngabe ngihlupho olwandle nje. Ube ngaphila kudala ngoba nginenkani phela babe ngiyabelungu benza yonke lento kimi. Washo njalo kulomlungu wathi inkolo nje asike isidingo sayo. I'm sure ebuka lezi duphunga zakithi ukuthi bheka lezi zinto ezisuke eAfrika engabe ebuyela umqondo ziyaphuma iphuma izilo ibhajwe la. Wayebona lento ingcolile lento le. Ngelinye ilanga wathi Christianity is the most perverted system ever shown on man. Wathi ayikho into ekhohlakele into ekhohlakele nje nobugebengu njengenkolo yeChristianity ekuyiyona yafaka kakhulu kubantu. Angithi umuntu meyincitha buchopho no David Icke, uJohn Adams usashona, khona umlungu ekuthiwa uDavid Icke wengane zakwethu. uDavid uDavid, uIcke uIcke. Anoke nimcheck. Ukakhulume nani ethi aka-understand umqondo umuntu omnyama ukuthi kahle kahle ume ngendlela ekumele ume ngayo. Nginaso nje speech sakhe la mawufuna kusendele sona okwenze nje o-comment la nginika i-email address yakho ngokusendela sona, I don't have a problem. Ekhala ngaleyo nto uDavid Icke ukuthi abantu abamnyama benziwe igxila, abashawa, bareshwa, and isystem yasetshenziswa ukugxilaza umuntu omnyama ukuthi umqondo ungasebenzi kahle ile yeChristianity. Uthi kodwa namhlanje ufica kubantu abamnyama, abantu abazalwa yigxila ngoba thina siyigeneration yegxila mesho uDavid Icke. Uthi kodwa namhlanje ufica abadala kubantu abamnyama bemile emasontweni bepreacher futhi bedlulisela igospel eyafika nama slave masters neyasiza ukuthi umsebenzi wama slave masters ube successful, and that program is called Christianity. Uthi yamxaka yena lento and yamhlukumeza engqondweni. So akuyena yethu David Icke nangu Paul Adams uyayisho lento webuka zona bona abantu abamnyama ukuthi isono lento abayenza. Angithi ubona maniganga kini noma nibulala abantu ukhona ubona ukuthi wrong kodwa lento esiyenzayo. Lento kuhamba ubulala abantu bengenzela ukuthi baqhwaqa izinto zabo enza yonke lo doti wrong. Nabo labelungu bayibona lento ukuthi lento enziwa kumuntu omnyama wrong. Ngoba babekhuluma benza lezi ipishi babezama uqaqa umuntu omnyama umqondo. Kodwa manje basuke bebhala ngesingisi. So thina sekumsebenzi wethu ukuthi sithathe yonke le information siyibuyisele kini, sinikhumbuze ukuthi wengane zakuthi nabantu abamnyama anibona belungu. Ngakho ke hlukanani nezinto kungezona ezenu ngoba iyisono lento eniyenzayo. And nangomhla wokuphela yonifaka enkingeni ngoba mzukane nafa. Akukho Jude niyakulona and akukho umArab niyakuyena. Akukho umlungu eniyakuyena noya kubantu bakini njengoba sike sisho nje sithi mawusuke eEastern Cape uyosebenza eGoli, mawusuke eGoli uthi ekhaya ngeke usuke eGoli uye kwaZulu, uyabona uyo emaXhoseni akini kanjalo nangomhla wokuphela mawusufile oya kubantu bakini akukho Jude yakulo. Yiyo lento le enza labelungu babone bekhuluma kanje. Nanglo okusawuyena lo John Adams olobe uThomas Jefferson. uThomas Jefferson, by the way, was one of the president of the United States of America. This is Thomas Jefferson. So yena lo Paul Adams sasalelwe iminyaka u197. Yabona nje mawungabala usuka ku1797 uya ku1994 you'll find out ukuthi sasalelwe iminyaka u197 years ukuthi thina abantu abamnyama esasigqilazwa abelungu abafika nenkolo yeChristianity la eSouth Africa sasisalelwe iminyaka u197 ukuthi sifike kwiFreedom. Mzukwane ulo uPresident John uPresident lo uJohn Adams was United States of America naye futhi uThomas Jefferson. You can check it on Google, they will show you. So uthi the government of the United States is not in any sense founded on the Christian religion. Kwasho lo ngoba uyazi ukuthi the Christianity is the most perverted system ever shown on men. Usho njalo uthi noma ngathiwa niyasonta niyayithanda lento kaKristu, but you must know it very well ukuthi the United States of America is not in any sense
founded on the Christian religion. Washo kanje lo mfolo. So that is why mhlambe ngenxa yesikhathi sithanda ukudlula kakhulu ngesikhathi siye sibe ku-1 hour kodwa njengoba sike sisho ukuthi lezi zinto zenkolo like i-religion of called Christianity nimcheck no Dr. Ray Higgins, RayHaggins, Dr. Ray Higgins uyafundisa ngalento ukuthi lento le it's a system or it's a program eyakhandwa ukuthi ngesikhathi sifika eAfrica nako South America sizolwa nalabo abantu ukuze sithatha ama-natural resources, be it the land, gold, coal, whatever minerals ukufaka phakathi nama-diamond yonke leyo nto leyo ngesikhathi silwa nalabantu sithatha umhlaba wabo ukuze thina sibe rich necontinent yethu Europe ibe rich labantu ukuze bengalwi nathi we need to design a program ezosilekelela ukuthi labantu bangasilwisi bayidesigner nansi iprogram ibizwa kuthiwa ine Christianity ama-Muslim ona designer ibizwa kuthiwa i-Islam ukuze ungalwi angande mana izwe lento esiyishoyo ukuze ungalwi kunokuthi ulwe ungaze ulwele ukudefenda this system okweyona yagqilaza umuntu omnyama engqondweni. That is why abantu abamnyama beyidwedwe zezinye izizwe behlupheka namhlanje. That is sesiphetha la ngoba sisho ukuthi inhloso yethu ukuxikaxa umqondo womuntu ukuthi ume ngendlela eright. That is why siqhamuka nezinto ezithi azibe kanje. Again, we are a house of radical intellectuals within the Zulu Natives group. We thank you a lot. Mawukuthi uhambe nathi wazwafika la ulalele siyabonga mfowethu inkosi ngathi ngakubusisa isabatha namhlanje. uNkulunkulu yabathanda bagcina usuku lesikhombisa. uNkulunkulu yabathanda bagcina isabatha uzuligcineke nawe kanye nabendlu lakho bonke. Isabatha ke wengane zakwethu ligcina ngalolu suku ekuthiwa yiSaturday okuyilona suku lokukhonza uJehova. Usuku lwesonto the Sunday SUN day Sunday usuku amaRoma ayekhonza ngalilanga abulala usuku lwesabatha lolifike noJesu inkosi ukuthi abantu abagcina isabatha emhlabeni on Saturday wabulawa kuJesu motho leBhayibhelini ukuze kukhonzwe the God Son uMithras ngakho kukhonza on Sunday usuku lwelanga kusuke kudunyiswa ilanga usuku lokudumisa uJehova kuyilolo kuthiwa yiSaturday. We are house of radical intellectuals. Mawuyithanda into esenzayo uyasubscribe and you like our videos. We thank you a lot. uNkulunkulu azakubusise ke ngani zakwethu anibusise nonke ngani zakwethu. Sikhumbuzane lana sihlukane notshwala sihlukane nedakamizwa sikukhuthaleleke nathi ukuvula amabhizinisi ethu sabantu abamnyama sithengelane sodwa zonke lezi zizwe ezikhona senze njani sincisha imali ngoba nazo ziyasincisha imali ingakho iphila kangcono kunathi okufaka nalama foreign eniwabiza ngabafowenu nesenijola nawo kangaka namantombazane ncishani labantu imali ngoba siyaphela yabo ngoba nivula imlenze nje nilalo amaPakistan nilalo amaSomalia nilala namatopia izingane enizalayo akuzona izingane zamaZulu mhlambe zamaXhosa zamandebele zanizana niphemba imbewu esingayazi ukuthi ibhekephi nize niqaphele thina ukuthi azikho njalo izintombi zabo esizekayo bona mabezosuka bezozeka nina kuzophela ngesizwe sethu. Uyabona mawusithanda isizwe sakho ngoba ngumZulu mina ngathanda amaZulu ingakho ngilokugqamisa ukuthi ngumZulu uyabo nawe mawumXhosa thanda amaXhosa akini musu ukuhamba ulalwa abantu bokufika ongabazi mhlawumbe mawulala umuntu okufika ongamazi mhlawumbe ngiyabona abantu abafana nathi njengalaba koZimbabwe Mozambique yabo laba abafana nathi kodwa laba abaphemekile emakhanda hayi ngoba sicwasa ingane zakwethu we are house of radical intellectuals hayi ngoba sicasa futhi nje lento ukuthi uyacwasa nje ushidi leyo nto leyo ngoba kahle bona bayayilala intombi zethu kodwa thina siyelala ezabo and bayitshela nabezabo ukuthi ningalalwa yilabantu ithina ufuna silale ezabo ingakho ke nathi sinitsho musani nani ukulalwa abezizwe labantu asibancisha imali mevula ispaza ngakini noma evula isaluni umbona uthi akafani nawe mncisha imali mefuna umsebenzi ezekini ezokoroba awasha lusi inkomo
adlalisa izingane nimphakela ukudla uyabona nani nimphilise kanzima ngoba nani baniphilisa kanzima uyabo ingakho silo sinincengancenga ngalento yesonto lento yesonto yanenzana nalunga kakhulu nagcina niyidididi and tema seniyidididi nase nidominateka kalula angithi uyabona ngoba nazi ezinye izinto uyabona into engiyishoyo nje nizokwazi ukuthi isono mina inkolo yami ayikuvumeli lokho lento isho isono lithi iBhayibheli othanda umakhelwane wakho umthanda kanjani uJehova ungamthanda umakhelwane wakho kodwa lo makhelwane okuthiwa umthanda akakufuna la uhambe khona usuke uyisidididi noma ngakutshela lo Bhayibheli lakho lo Qur'an yakho ifundayo uyabona umuntu mengenandaba nawe wena unendaba nawe usungasile ekhanda lakho ukutshele mina usungayiduduza nje ngoyiduduza ngakho kodwa ekhanda lakho nje usungasile umuntu mekudlalisa injeje nawe mdlalisa injeje umuntu mengakufuna aba njengomlungu nje umlungu ngisho ngakutshela ukuthi uthanda uyena wafika neBhayibheli la okufelwe emoto emgwaqeni ubona umlungu okakumele ngangamele umlungu ana ndaba na umlungu yabo iyona into nale sinitshela no be radical deala nento ngoba injalo uyabona umuntu mekuxukuza akaxukuza ethi mase eqedile uma uthi nawe it's my turn come on mxukuze nawe niyothola idignity yabona into ekuthiwa idignity zonhloniphe ezinye izizwe make nayilalela nayenza lento esiyishoyo inkosi inibusise ke bafethu ngoba sishilo ukuthi isabatha namhlanje uNkulunkulu yabathanda bagcina isabatha nani niligcine nabendluyeni nonke siyabonga kakhulu ingane zakwethu.